Pozdrav drugari, danas kalemimo japansku trešnju na podlogu divlje trešnje. Prvo što radimo je da skinemo mladare u donjoj zoni podloge i gdje god vidimo, znači bitno je da se to skine kako ne bi pre kalema izvlačili snagu biljke. Ovu ćemo biljku kalemiti na ovoj visini, tako da nam to bude određena visina sadnice. Kratimo i vidite koliko smo već odbacili. Proveravamo da li je zdrava podloga. Po ovome što vidimo morat ćemo još malo da je skratimo, da dođemo do što zelenije mase. Evo, upravo smo skratili za ovu veličinu i to bacamo. Sve čvoriće koje vidite na sadnici slobodno sklonite, kako bi to bilo lepa biljka u narednom periodu, da ne bude kržljava. Sve smo sklonili nedostatke. Sada ćemo vidjeti da pronađemo jednu lepu podlogu, lepu kalem grančicu. Evo kalem grančice. Ovdje ćemo raditi na rascep, kalemljenje. Sve ove krajeve prvo sklonite, pošto je taj deo se već osušio. Na kalem grančici jednostavno dođete do zdravog tela. Kratimo na 2 pupolja kalem grančicu. Evo kako smo skratili na 2 pupolja. Sada ćemo sa jedne i sa druge strane napraviti jednu kosinu. Pažljivo da ne oštetimo pupoljke. Jako je bitno da budu kosine ravnomerne sa jedne i sa druge strane i da ima ovu zelenu masu koju ćemo spajati do same kore. Mi obavezno uzmemo kalem grančicu i držimo vlažnu. To možete malo i brzo raditi. Sada ćemo na samoj podlozi da rasečemo jedan deo i da ubacimo kalem grančicu. Dokle ste odsekli kalem grančicu do te neke veličine,
morate i spojiti sa podlogom. Evo, mi smo to već uradili. Samo da provjerimo još nagib. I obavezno kalen grančicu povući malo u stranu kako bi se spojile strane kora i donji dio malo unutra. To je suština kako biste imali uspješno kalemljenje. Sada ćemo sa folijom da zatvorimo. Okolo do ispod rascepa podloge kako ne bi vazduh ulazio. To je što se tiče folije. Sada ćemo uzeti izolir traku da spojimo čvršće sastave. Da bi bilo još efikasnije primanje same biljke. Možete koristiti kalen vosak, ali mi koristimo tutkalo za drvo. Prilikom svakog kalemljenja obavezno kalen grančicu na gornjem delu gdje ste presekli zatvorite kako se ne bi kalen grančica sušila, i gdje smo foliju stavili i traku na spojevima obavezan postupak je da stavite ovom prilikom tutkalo, a može i kalen vosak, da se zatvore sve pore kako ne bi vazduh ušao i napravio problem. Evo, mi smo uspjeli ovu jednu manju biljku, odradili smo, proveli smo svega oko nje 5 minuta, znači na 2 pupolja, eventualno 3 pupolja kalen grančica ide na podlogu. Radili smo na procep, kalemljenje. Naše biljke su sve sada u zatvorenom prostoru gdje je temperatura hladna. Tipična temperatura je 6 do 7 stepeni veća nego spoljna, tako da smo već mi ove biljke ubacili pre 10-ak dana u našu prostoriju i pokrenuli smo sokove same biljke, izazivamo bržu vegetaciju, tako da ćemo vidjeti rezultate